Yuningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Win Regalado, J.R., Jonah, and Juan Regalado, Arnold and Maricris Aguilar, Marlon and Marites Zazon, Noel and Maricel De Jesus, Alex and Mary Ann Yabut, Raimundo David Jr., Remigio Gozum Jr., Lucito Sibug, Allen Laksamana, Edwin and Patrick Songko, Carmelita Gesim, Santiago Family, San Juan Bautista Chapel, San Juan Bautista Chapel Pastoral Council, San Juan Bautista Chapel Youth Ministry, Amelita de Dios, Gertrudes Mariano, Henry Torres, Manny Magsino, Rodolfo Cuenco, John Walter Aquino, Alma and Hil Alena, Jasriel Kayanan, Arnold Yvette and Jan Sales, Dolor, Heidi and Lutgarda Sanchez, Flora, George and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Saichil and Shakira Tambalo, Emilor and Rolly Dizon, Eloisa and Alan Mendoza, Rodriguez family, Manlulu family, pamilya ng Apong Ading, Edgar and Cecil Nulod, Maria Vitug, Aida Mendoza, Larry and Joy Garcia, Willie and Tess Payawan, Christine Joy Payawan, Orlando Fajardo, Federico and Zenaida Nirik, David Manlutak family, Albert Sazon, Ludi Sazon, Rico Gabayeron, Marcora Gabayeron, Cecil and Joseph Hinco, Joe and Letty Dizon, Felisa Tapawan, Lucia David, Nerissa Ocampo, Beth Ocampo, Fred Vanchi Nulod, Edgar and Cecil Nulod, Mona Lisa David, Bancho and Arlene Serrano, Teofila Baluyot, Joel and Desiree Dare, Noli Bakay Jr., Baby and Maricar Dare, Roy and Ariet Lopez, Emil and Liza Duque, Ando and Josie Giao, Agnes Nulod, Miling Teng, Ariel and Lolet Malyari, Gloria Malyari,
Moc and Arlene Kayanan, Marisa Balaguer, Feli Velasco, Pineda Kapati family, Verona David, Ricardo and Masing Manlutak, Florinda de la Cruz, Boy and Meng Ocampo, Gerardo Ocampo, John Paul Santiago, Ed David, Ian Bondok, para puking makapasubarid ang kapagnasan di Carlo Dominic Sanchez, Christopher Gozum, Zenny N. Paulo, Lloyd Cheryl Tiatco, Paul Jeremy Lopez, Attorney Filmer Abrahano, and Andrew Maninang. For the speedy recovery of Estrelita Soriano, Domingo Sharon, Wenceslao Cañonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Oret Obstain, Leonelo Venceslay, Giordana Mezzetti, Kate Villa, Ervin John Musngi, Joseph Gozum, Princess Serrano, Henedina Betwin, Apong Hustagwan Lau, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cyrilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Jobert Gozun, Feby Tanga, Gloria Felipe, Crisanto Ducut, Felix Dizon, Gloria Dizon, Francisco Di Malanta Jr., Roberto Alonzo, Magdalena Zeta Zate, Irene Betwin, Rose Roman, Danilo Di Malanta, Zain Zeta Zate, Danilo Dizon, Ben and Victor Lagman, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Francel Santiago, Ernesto Mendoza, Domingo Barbo, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Desmond Malik, Richie Rivera, Connie Esguera, Ising Romero, Analiza Vitug, Marcela Gamboa, Vicente and Juanita Regala, Catalina David, Romeo Manabat, Marcelo Datu Jr., Irene Kiambao, Tina David, Ruth Manluku, Sitang Santiago, Titus Parbo, Randy Viray, Jen Ferrer, Lara Cortez, Edgar Garcia, Edna Alonso, Jensen Paul and John Patrick Passion, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Romeo Datu, Leo and Cristobel Sitcharing, Esther Nakpil, Dr. Rene Susi, Jill Bordeus, Salvador Mina, Antonio Nulud, Sunny Ducut, Edgy Tantenco, Francis Kiambao, Jomar and Minerva Kiambao, Reynaldo Regala, Aurora Teng, Tina David, Epifania Liangco, Melchon John Jaime, Reynaldo David, Cristina David, Ricky Lusung, Ronald Cuevas, Marlene Hinco, Arian May Tolentino, Maribel San Juan, Yano San Juan, Boy and Tess Vitug, Christine Sunglao, Francis Ashley, Christian Vitug, Giam and Fiona Sunglao, Jonalyn Camiging, Adrian Tolentino, Renante Serrano, Santos de los Santos, Teresa de los Santos, Karel Joy Giao, Betty Romero, Remuel Ralph Dionisio, Irene Castro.
For the eternal repose of the soul of Ramiro, Estelita, Pacifico, Bienvenido, Isabela, Antonio, Crescencia, Moises, Ireneo, Cristeta, Irene, Generosa, Mariano, Oscar, Adelaida, Margie, Pablo Sr., Florentina, Maria, Crisanto, Francesca, Vicente, Miguel, Pasencia, Ani, John King, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Hambilina, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Dominga, Pedro, Ernesto, Milagros, Catelina, Zoilo, Gregorio, Catelina, Maylin, Magdalena, Berta, Marivic, Generosa, Mariano, Oscar, Adelaida, Margie, Pablo Sr., Florentina, Maria, Crisanto, Francesca, Ireneo, Jose, Jesus, Eloia, Victor, Anselma, Olivia, Florentina, Artemio, Aquilina, Marcelina, Maria, Teofila, Fernando, Keisha, Carlos, Feliciana, Montana, Rafael, Lilibet, Cynthia, Lourdes, Ruben, Ria, Rosa, Matilda, Benjamin, Rico, Ana Clarita, Celedonio, Guadalupe, Abelardo, Catalina, Marcelino, Edgar, Remedios, Arnold, Virgilio, Rita, Rufino, Antonio, Lucila, Greg, Remedios, Freddy, Justin Angel, Albertini, Teofila, Conrado, Guadalupe, Mateo, Maria, Francisco, Nicasio, Nicolas, Esteria, Erlinda, Amado, Vernie, Fausto, Maria, Santos, Seferina, Arnold Morales, Adela, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Janet, Monico, Sunny, Roderick, Catalina, Santiago, Conchita, Rodolfo, Riel, Julian, Yunela, Florencio, Susan, Dominga, Alfredo, Alejandro Jr., Rolando, Manuel, Esperanza, Corazon, Roberto, Manuel, Martin, at ding hanggang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ditang ala ng makaga nakakarelo. Para po kingaldo ng kebayta ng Alicia Marcelo, Santiago de Leon. Cristo, Alleluia.
Ginoo, Alleluia. Yung talapangapos, yung talapangapos, yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mariang ibait niya, Talapangapos namo. sipan ng kalainan, Yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngato'y tinibain niya, Kristong Ginoo, Alleluia. Yung talapangapos, yung talapangapos, yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aring pastol, pepakit niya, yung talapangapos namo. Papayapan delana, yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngato'y tinibain niya, Kristong Ginoo, Alleluia. Yung talapangapos, yung talapangapos, yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. pastol, pepakit niya, Talapangapos namo. Yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngato'y tinibain niya, Kristong Ginoo, Alleluia. Yung talapangapos, yung talapangapos, yung talapangapos namo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yunik, King Lagyuning Igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagom na ning Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kan timurin. Kaluguran kong kapatad, bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kaya katamong kasalanan, pagsisiyantala, at panyawad talang tawad, king Ginong Dios. Iyagkastangin ning miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapoko kang Santa Mariang Kaplanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king Bie Alananga. Amen.
in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, igpang mayupayang tutu, ipagkalob mo sana kaya kaming pabayat nana at alipanan ng kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning panibayong pangabayit na
anting tao, ning anak mong bugtong, i Hesu Kristong ginumi, ang mabibye at mag-aring kambemo, king kametong nga naning banal ay Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Pamamasang ngibat, king mumuna ng sulat, San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ami patawaran na kasalanan, king kapamilataning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun itang atsuna kanita pang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling adaig yun ing marok. Susulat ko ke kayo, kakong anak, uling kakilala yun ing ibpa. Susulat ko ke kayo, pengaring lalaki, uling kakilalaye, itang atsuna kanitapang kamumulan. Susulat ko ke kayo, ikong kayanakan, uling mangasikan kayo, at ing amano ning ginu, manatili ke kayo, at ikayo adaig yun ing marok. Eyo paburen ing bihaga no ning yatu ring pusuyu o ning nanu pamang bage keti king yatu. Ninuman ing malugod king yatu alayu kayo ing lugod ning ipa. Uling ing nanu mang yampang ning yatu ing sablang makawili karing pita ning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, at ing sablang pagparangala ning tao ketiking yatu, metong man karen, alang manibatan king ibpa. Nune manibatan ngan king yatu mismo. Ing yatu at ing sablang atyo kayo, ababyeyama karing tao, lilipas ngan, dapot ing ninumang tutupad, king kaburyaning Diyos, manatili kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulala. King Ginoo ibiyayo pamilya ding bansa, King Ginoo ligaya't kapurian, King Ginoo ibiyaligayang mga intulid kaya. Banwa
banwa magsayala, iya tutumulaya. Pagdalayeng lamak at malaus king patiuna, samba niye makasulud banalapi blasan. Harap na tumakot kami tayatu, banwa magsayaya, yatu tubulaya, banwa magsayala, yatu tubulaya. Sabihan niyo karing bansa'ing ginuwariya, iya tugewaneng matatage maugun, ding tao pamuntukan alang-alang pamangabiran, banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya, banwa magsayala, yatu tumulaya. King minuno, ing Diyos, migsalitayo, karing kaya katang pipumpunan. Ngeni, magsalitaya kaya katamu, kapamilataning kayang anak. Inginu manatiliya kaya kayungan, At kaya kaan timurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya kao Ginoo. Atin mo namang metong aprofetisa, amatuan ng bina,
ing lagyo na Ana, anak ng Fanuel, king tribu ng Azer. 7 ng banwang miyutos ning asawa na, bayo ya may balu. 8 ng pulot apat a banwa ing milabas, manibat kanitang may baluya. Eya bitasang mamako king templo, aldot bengi, susuyuya, king Dios, king pamag-ayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras ad raunde ri Maria at Jose, king templo i Jesus, linapit ya karela i Ana, at pepasalamat ya king Dios, at migsalita ya tungkol king anak. Karetang sablang manenaya, king pangakhabos ning Jerusalem. Inyang agampanan na ing sablang adwana ning batas ning Ginoo, migbalik na laking balen da karin Nazareth, Galilea. Ating anak, mergulya at mesikan, kitmonya king kabyasnan, ating grasyana ning Dios mamantabe kaya. Kaluguran kong kapatad, ing amano ning Ginoo. Kapurian kekaw, Kristo. Dahil ako po yung panganay na apo, panganay sa aming mga magkakapatid at sa aming mga magpipinsan, kaya madalas ako po yung nakakarinig ng mga kwento mula sa lola ko nung nabubuhay pa po siya. At isa po sa mga paboritong kwento na lagi kong gustong pakinggan sa lola ko ay yung kwento ni Santiago de Compostela. Siya yung patron natin dito sa Betis. Nung daw pong panahon ng Gerang Hapon, sabi ng lola ko, bata pa siya, sa tuwing sasapit daw po ang alas 12 ng gabi, hating gabi, meron silang naririnig dyan sa daan na tumatakbong kabayo. Walang tigil yon, gabi-gabi. No? Sabi po ng lola ko sa akin, bata pa siya, dahil merong gerang Hapon, naririnig nila yung takbo ng paa ng kabayo o sapatos ng kabayo dyan sa daan, sa kalsada. Sino naman po ba yung magkakabayo sa alas 12 ng hating gabi? No? Lalo na may gera. At hindi lang po yon, nung pong pumutok yung pinatubo noong 1991, hindi ko po alam kung nasaksihan nyo rin mga kaibigan, na naririnig din daw po nila dito sa daan, sa buong Betis, yung takbo ng kabayo. At ito pong pangatlong narinig kong kwento ay galing sa kaibigan ko na taga San Miguel, Betis, sa Kalibutbot. Sabi niya sa akin, noong 1995, nung nagkaroon ng bagyong Mameng at lumubog yung buong Cabalantian at Bacolor, sila daw po busy sa paglalagay ng buhangin sa sandbag, no? Sa sako, para tambakan nila yung tulay natin dito, yung control na tinatawag natin. So dahil konti na lang po yung pagitan o yung agwat, raragasa na yung lahar, tatamaan na yung bayan, yung Betis, no? Yung baryo ng Betis. At nakita daw po nila at narinig nila, habang sila po ay busy sa pag-aasikaso ng mga sandbag, meron daw po silang nakita at narinig na kabayo, hinaharang yung lahar doon sa tulay, doon sa control, no? Doon sa boundary natin sa San Miguel, Betis. Kaya nga mga kaibigan, kilalang kilala dito sa atin sa Betis na si Santiago Apostol, tinutulungan niya tayo. Tinutulungan niya ang mga tao dito sa Betis, kaya hindi tayo tinatamaan ng kalamidad. Yun po ang paniniwala ng karamihan,
Yun po ang paniniwala ng mga matatanda. No? Well, mga kaibigan, totoo man o hindi yung kwentong yon, ang mahalaga po yung ating pananampalataya sa Diyos. Ang mahalaga po yung ating debosyon kay Santiago Apostol na ating patron. Sino po ba si Santiago? Si Santiago ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong 2 Santiago sa mga disipulo ng Panginoon. Santiago ang matanda at Santiago ang bata. Saint James the Great and Saint James the Less. Saan po dun si Santiago na patron natin? Siya po yung the Great. Saint James the Great. Santiago ang matanda at siya yung kapatid ni San Juan, no? John the beloved disciple of Jesus. Sila po yung anak ni Zebedeo. At kung ating babalikan yung gospel, nung sila'y tinawag ng Panginoon, sila ay nagtatapon ng kanilang lambat dahil sila po ay mangingisda. At sila'y tinawag ng Panginoon, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." Sumunod kayo sa akin, at mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin ninyo, kundi ang mga tao na mismo. Kaya iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung kanilang lambat, iniwan nila yung kanilang tatay, at sumama sila sa Panginoong Hesus. Sila po ay naging disipulo o alagad ng ating Panginoon. At makikita natin sa mga ibang ebanghelyo na sila ay tinawag ng Panginoon na sons of thunder. Merong term dyan Boanerges, sons of thunder. Bakit sila tinawag na sons of thunder ng Panginoon? Dahil sila daw po ay mainitin ang ulo. Short-tempered, madaling magalit. Still remember, nung papasok sila Jesus sa isang bayan ng mga Samaritano at sila hindi tinanggap. Anong sabi ni Santiago at ni Juan? "Panginoon, gusto mo bang tumawag kami ng apoy mula sa langit upang sunugin ang mga taong ito?" So doon sila tinawag ng Panginoon na sons of thunder dahil mainitin ang kanilang ulo, silang magkapatid. At si Santiago, mga kaibigan, siya po ay nangaral sa Espanya. Pagkatapos ng resurrection and ascension, siya po ay nagpunta sa bansang Espanya at doon po niya pinalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung pupunta kayo sa Compostela at saka sa Galicia, Spain, malakas na malakas ang debosyon kay Santiago Apostol sa Espanya. No? Paniniwala natin dito sa Betis, itong larawan ni Santiago dito sa ating altar ay nanggaling yan sa Spain, gawang Spain. Yun po yung naririnig ko, no? Kadalasan dito. Galing daw po yun sa Spain. At meron tayong 2 larawan ni Santiago, mga kaibigan. Itong nandito sa altar natin, yan po yung tinatawag nating Santiago ang Peregrino. Kaya meron siyang hawak na tukod, at yung tukod niya, meron siyang maliit na jarlet dahil he is a pilgrim, naglalakbay. At sa paglalakbay, kailangan niya ng tukod at kailangan niya ng maiinom. Yung nasa labas, na makikita natin, yung Santiagong nakakabayo, ibang kwento naman po yun, mga kaibigan. Ikikwento ko mamaya kung bakit siya nakasakay ng kabayo. Si Santiago, katulad po ng sinabi ko, ay nangaral sa Espanya. At sa kanyang pangangaral, siguro, dala ng pagod o dala ng marami na siyang ginagawa, minsan nawalan siya ng pag-asa or nalungkot siya. Kaya ang unang aparisyon ng Birhen Maria, sa kanya nagpakita, Our Lady of Pilar. The first apparition of the Blessed Virgin Mary happened in Spain. Imagine nung panahon na yon na nangangaral pa si Santiago, mga kaibigan, buhay pa po ang Birhen Maria. Hindi pa nangyari yung Assumption. Pero para patatagin niya at palakasin yung kalooban ni Santiago, nagpakita ang Birhen Maria kay Santiago sa isang poste. Dahil sumandal na siya doon. Siguro pagod na siya, no? Sobrang pagod niya. Napasandal na lang siya sa poste at doon niya nakita yung mahal na Birhen. Kaya tinawag na Our Lady of Pilar, no? Nuestra Señora
del Pilar. That was the first apparition of the Blessed Virgin Mary. And Saint James the Great, my dear friends, died in the year 44. Sa lahat ng mga apostol ng Panginoon, si Santiago Mayor ang kauna-unahang naging martir. In the year 44, he was martyred. Sino po ang nagpapatay sa kanya? Si Haring Agripa. Siya yung nagpapatay sa kanya in the year 44. At dahil si Santiago, nangaral siya, ipinalaganap niya ang mabuting balita sa Espanya, isang araw, nilusob po ng mga Moro ang Espanya. Gusto nilang sakupin at gawing mga Muslim yung mga tao doon sa Spain. Dahil ang mga taong nakatira doon ay mga Katoliko, pinaglaban po nila yung kanilang pananampalataya. They want to remain Catholics. So, nakipaglaban sila sa mga Moro at nakita po nila sa kanilang pakikipaglaban na si Santiago kasama nila nakikipaglaban, nakasakay ng kabayo. Kaya kung titignan po ninyo yung larawan ni Santiago dyan sa labas ng ating simbahan, makikita mong nakasakay siya ng kabayo at may mga inaapakan na Moro yung kabayo. Nakikipaglaban si Santiago. Pinaglalaban ni Santiago na manatiling Katoliko, manatiling Kristiyano ang bansang Espanya at hindi masakop ng mga Moro. Tayo dito sa Betis, mga kaibigan, ganyan din po yung ating paniniwala. Madalas marinig ko, kaya hindi tinatamaan ng kalamidad ang Betis kasi mahal na mahal ni Santiago. Bakit? Dahil yung mga tao sa Betis, mahal din nila si Santiago. Malaki po ang debosyon natin kay Santiago, Apostol. Ang tunay na fiesta ni Santiago ay July 25. Hindi naman po talaga December 30, mga kaibigan. Pero dahil alam natin na tag-ulan ang July 25, at nung hindi pa po tinatambakan yung ating kalsada, madalas binabaha tayo, no? Kaya yung piyesta ng December 30, dun natin mas binuhos yung ating atensyon. Pero may kaugnayan po yung December 30 kay Santiago Apostol. Ano yun? Sa araw na ito, yung December 30, ito yung traslasyon ng kanyang mga relikya. Ang paglipat ng mga relikya ni Santiago. That's why we celebrate her feast day today. Parang pasasalamat, parang thanksgiving. Pinahayag ni Santiago ang mabuting balita sa bawat tao. Naging mangingisda siya ng mga tao. Nanghuli siya ng lambat. And the challenge for us, my dear friends, we should imitate Saint James the Great. Katulad ni Santiago, mangangaral, fisher of men, ng isda ng tao. Hindi isda yung hinuli, kundi mga kaluluwa ng mga tao. Ay yung panahon natin, let's try to imitate him by evangelizing. Sa pamamagitan ng pag-evangelize natin using social media, my dear friends. Alam mo naman, pandemic ngayon, no? Medyo maselan yung ating sitwasyon. Kaya nga, nauso yung mga live stream, nauso yung mga camera na yan, media. Let's use those things, those modern technologies to evangelize, my dear friend. Why? Because evangelization brings us closer to God and delivers us from evil. Let us try to imitate, let us imitate the holiness of our patron, Saint James the Great. Sana ngayong panahon na ito, kung kailan natin dinadanas itong pandemya, manalangin tayo sa Panginoon, magpatulong tayo kay Santiago, kung papaanong sa maraming beses at sa maraming pagkakataon, iniligtas niya tayo, iniligtas niya itong ating lugar, patuloy pa rin sana niya tayong iligtas at tulungan at ipamagitan sa Panginoon upang matapos na po itong pandemic na ito. Kakaiba po itong piyesta natin ngayon, mga kaibigan, nakakapanibago. Kanina po, pagdating ko rito, ibang-iba. Taon-taon, kapag piyesta, masaya. Doon pa lang sa boundary ng San Miguel, traffic na. No? Halos hindi ka na makasingit, hindi ka na makapasok. Pero ngayon, ang bilis ng biyahe ko. Dati, ang daming banda, ang daming musikos, may prosesyon, ang daming tao. Pero ngayon, ibang-iba. Walang banda, walang musikos, walang prosesyon. Pero mga kaibigan, nandito pa rin tayo. No? Tayong mga mananampalataya, nandito pa rin tayo. Sabi nga,
pandemic lang yan, Katoliko kami. Yes, pandemic lang yan, pero kailangan pa rin po nating mag-ingat. Pero tandaan natin, mga kaibigan, ang mahalaga, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ating pananampalataya sa Diyos at yung ating debosyon kay Santiago. Sana po, ipanalangin tayo ni Santiago at ang ating mga kahilingan upang nang sa gayon, magkaroon na po ng kahangganan ang kasalukuyang pandemya na ating dinadanas. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Amen. Talakad tapo. Panalangin ding malda. Kapatad King Aldoyti, ingga na ka at lugod ning Diyos, akia katamong talapagligtas, lintoy abusal tamo. Iyang pangtala rin kaya katamong panalangin kaya at nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapulungan ning Diyos, ban matula ng ipahayag at isanay king biye, ing kaya katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan at tikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ning Diyos kay katamo, king biye iti tay randa katamo, papunta king kaligtasan ning biye payintungol, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magkasakit, pahuli ning danop, kapanandaman o lungkot, baning misteryo ning pangabayit ng Kristo, pagdala ng kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kay katamong komunidad at ding kay katang pamilya, mabiyasa ta sanang tanggap kang Kristo, karing kalulo at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngani po, adwan tamoy sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, i Maria, bait na ing anak mong Heso Kristo, king kadalisayan at lugod. Iatad no sana ring panalangin mi, arapan mo, uling gagawan mila, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kako at kaya kayong daon matanggapla arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri ti kaligaya ning kiyang lagyo, king kaya katang kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, malugod mo sanang tanggapan deting yayampang ning kekang balayan, banding kikilalanan mi king kasalpantayanan, pangintuliran miyang kamtan karing maligayang sakramento, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya kaan timuri, Iyat nayo ring puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo, ingino a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin o igpa. Diyos ang malugod, ampong maganaka. Ampat ing saslag ning kekang ligaya, te pakilala na ing sarili na, karing mata, ring kaisipan mi, king kapamilataning misteryo, ning amanong mi katawan tao, ban magyagyag kaming lugod, karing bage, mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang eni at tatangalanda, ring sablang tao. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makiyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Ikapin ing banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na banala kapulungan, mitipon kami kanitingaldo agyewa mong banal, at layon mitutula uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Ulinita, ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinawo ning biyena, king pamaylas sa ampon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na, at ngana, kwananye iti, at ikayungan kananye, uling iti yaing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman, kibat na ning apunan, kinwane ing kalis. Pasibayo, pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na, at nga na.
Kumanan ye iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ami bubu para ke kayo anpon para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulong ibpa, ing kamatayan ampong pangasubli ng mebye, daraon miyakeka iting tinapen ning bie at poing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepangilarian mong kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keka. Ikabingan sanang misulusulo, king katawan ampong daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king metoyato. Ban mignapya king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, ading sablang pari, ampon diakono, ading sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mula ading sablang meyang nabe, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbye alanganga, ban kambe na ning nuan na Virhen Maria, indo ning Dios, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuan na apostol, lalong-lalo na i Santiago, at kambe ring sablang banal, amabibiyak kalugod-lugod keka, king kekha baning panahon, apuryan ampong apaligayanda ka, king kapamilatanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagum ning banal a Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan ampong lugod kingigpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan, king panawon mi, ban king kasawpa na ning pakalulo mo, matimawa kaming parati, king pamanalipa na ning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan miyang pong pagsadyan, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, apon ning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sanang kapilanman kaya kayo. At kaya kan timurin. Bakit tamo po ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po, kaya kayungan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayaws king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat igkas nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, balo ko po mapagaltanangan kaniting kaurasan, or siguro sabihin nyo, ako mong mapagal. Pero aliwa pong klaseng pagal ing panamdaman ko, pagal uling mitmong tula ing puso ko ngini kaurasan. Masaya yang masaya, itamong akakidda kayo po, mitipon-tipon tamo, akabyusen tayo, iting pandemya, mi labasing fiesta tamo, at syuta pa, mabiyata pa, metong ng margol, akapasalamatan king Ginong Diyos. At pong metong margol aliwa king fiestang iti. Ala po nga napin among nandin, alang dakala palabas, alang dakala banda, alang dakal piyalben, pero may kaisip kayo pong aliwa, kaya beda po ring fiesta committee. Aisip mi na retang dapat gastusan, karing palabas, karing papyalong, karing kay, tipunan mila, at manyalikeng abias, ban kanita, anting lamak, ipamietangan po, karing kabalenta mo, ampon kabaryo. No exemption, maski pilan mo pong kilong abias, midinan tamungan, itamungan ketibetis, kaniting lamak ng Santiago, at bendisyon na ningipa. Iti pong pamiyeming abias, eya po lamak. Nung lonya yung anting lamak, karitak na mo at luyang kilo ni. Eya po saup, ali po, dakal tana saup, tatanggapan ka rin aliw na. Metong niya pong lamak. Puri na sabihan ini, grasya yang ibat kang Santiago. Puri na sabihan, bendisyon yang ibat king Diyos. Na sana kapamilatan iting grasya at bendisyon, paratitang mitmo king grasya na ning Ginoo, paratitang milalabas king aldoldo pamibiyebiyeta mo. Metong pong makasawang kwentong paulit-ulit, sasabihan ng BM Tonton Kanako, ini pong presidente na ning kakatamong Committee on Festejos. Amo nga na balang lapitan mi, para pakisabihan magdalagang bayin tao, ay, mapagal na ako po, kapitan bayin tao, kapitan dalaga, ela po tatanggi, kusang lublang babye, sao, dakal para kaya katamo batang ating ibahagi, karing kaya katamo pong kabalen. So ngini po, adwan kong talakad kayo, at abe-abeta mo pong bendisyonan iting lamak na ipamye karing pibale-baleyo. Eyo po kukunan karing bisitasyo. Den pong kakatamong pastoral president, ilang minatad kaniting lamak karing pibale-baleyo. Agnanagnanta mo pong manalangin at bendisyonan iting kakatamong lamak. O Diyos, aginumi, anyadwan mi, bendisyonan mo iting kekang lamak. Grasyang menibatan king kekang upaya, at midaon ibat king ganaka ding kapatad mi. Iti sanang lamak maging grasya mong sisibol kimbiyemi, at bendisyon mong mamagos karing pamibiyemi anting familyami keti sulip. Kalupad ading dakala prutas, makapadurot king kekang altar. Balo mo ding kailangan mi o Ginoo. Iting lamak maging tandane sana na emo ke paboren at emo ke kakalinwan kapilanman. Bendisyonan mula dinggang dakala kapatad ming tanggap kaniting lamak. Dinggang manungkulan agagamitan mo
para maging dalan niting kekang masabal para kekamingan. Panuwanan mo kami at pasiknangan lagi, kapamilatan ng Santiago Apostol kekeng patulunan, king lugod ning indumi at indumo mo naman, at king lagyo ng Heso Kristong anak mo, ama bibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. God bless you. At palakpakan tala po ring Kapitan Baintaon po ang dalaga kaniting karelang daon. Sige. Ngini po buri kay ngausan ni Tonton, IBM Tonton, kaya katamong Presidente de Festejos, ban kilalanan la, ring mialiwang Kapitan Dalaga, ampon Kapitan Baintao, at dinan lakaret ang certificate. Kanang mouse ka rin. Okay? Okay. Hindi ka magsalita dito. Maya pabengi po kay Katamungan, bayo tala po ausan, den kay Katampong Kapitan Baintao, apon den Kapitan Dalaga, buri mo pong payabot kay kayo, kilagyo na po ning buong Fiesta Committee 2020, buri mi pong payabot kay kayo ing maragul, akapasalamatan mi po kayong suporta ning bawat metong, den bawat betisenyan po na sinuporta, alimo po kay ni kay katamo, kay ni Betis, nung ali po detang kabetis tamo, natyo po kareng mialiwang bansa. Po. Talaga pong maragul po ing karelang kapagnasan na makisaupan at makyabe kareng kay katamo pong programa at activities. Bistaman pong pandemya ngeni, ela po mega tubiling sumaup at ipayabot ing karela pong kasopan kay katamo pong parokya. Muli po, kay Lagyuda din kay kaming kayabe, kay Betis Fiesta Committee 2020, kay kayabe ko pong officers, kay katamo pong kura paroko, among raw, kareng nga pong menigobra at sinaup, kayabe ng committee, dakal pong salamat at nga pong ginuna po yung balang ibalik itang kasopan nyo po kay katamong parokya. Ngeni po, pakilala mila po din kay katamong Kapitan Baintao, ang Pondalaga, ngening Banwang Inti. Bistaman po din aliwa at sulaman po abroad, pero burimi pong payabot, kaya kami pong kapasalamatan, karela. Mumunan dili po, Rose Andrea Mendoza, anak ng Chingpuring Mendoza and Fidel Mendoza. Palakpakan tayo po. Mika B. Mendoza, inganak na pong kong Boboy Mendoza. April Ann Lopez, anak na pong Herminio and Celia Lopez. Sian Ashley D. Mendoza, inganak na pong Aching Hershey Dabu. Mary Calista Torres, inganak ng Francis and Maria Victoria Torres. Isabel Maria Songko, anak ng John and Claire Songko. Micaela Therese Laki, anak ng Jose and Maria Teresa Laki. Maria Arabella Nicola Columna, anak ng Alden and Mary Columna. Christine Joyce Coronel, anak ng Arnel and Christina Coronel. Ann Louie Mendoza,
anak ng Alan and Eloisa Mendoza, Annie Vichelli Santiago, anak ng Vicente and Avelina Santiago, Maria Pamela Pineda, anak ng Pablo and Elma Pineda, Via Kiambao, anak ng Noel and Olivia Kiambao, depong kaya katamong Kapitan Baintao, Gabriel Giao, anak ng Arnold and Donna Giao, Francis Giao, again, anak na pong Arnold and Donna Giao, Francis Pope Torres, anak ng Francis and Maria Vilma Torres, John Vianney Songko, anak ng John Benny and Claire Songko, Anthony Jacob Torres, anak kay Apoy, anak kay Apoy Bel Torres, Michael Vincent Hinco, anak ng George and Marlene Hinco, Alden Jacob Columna, anak ng Alden and Mary Columna, Francis Nazarene Gosum, anak ng Francis Ray and Verla Gosum, Sean Gabriel Gosum, anak na po ulit Francis and Verla Gosum, as well as Angelito Pineda, anak ng Alfredo and Virginia Pineda, Justin Manuel Roque po, ampoy Martin Joshly Roque, anak na lang Senen and Myra Roque, and Jad Kiambao, anak ng Noel and Olivia Kiambao, Catherine and Isabella Torres, anak po ampoy Bel Torres, ila po ing kay katamong Kapitan Baintao at Kapitan Dalaga ngening Banwang hindi. Palakpakan tala po. Dakal pong salamat. At palakpakan tala rin po ring Fiesta Committee, paminumuna ng BM Tonton Torres. Ditak pa pong kababaluan, kalwalyo po kanyan kempisamban bandang wanan, manakit ko pong maragul frame ka rin, metong niya pong mosaic art. Puri na pong sabyan, dinukit keng tiles, mga lating batu na piyabe-yabe, bayang lunto, ing metong amalagong disenyo. Gawane po ning metong kakaluguran i-engineer Rodelio Concepcion ning Bulacan at ito pong design na iba't yakeng kapatid tamo Brother Willie Layog. So, pota po magtaka kayo na ano itang plywood na edagagawan kening arap ning pisamban, ita po imikana keng arap. Pankanita andat lulub kayo, aga na kay Santiago, akit ining logo na po ning parokya tamo. So, pasalamatan tala po, re-engineer conception, amboy kong Willie Layog. At ito pa pong ticket, pisa sa Leadering Fiesta Committee, pwede ko pa pong anting Saupu Karela, karingyaliwad ng proyekto, pekamargul ng proyekto po, payari kanyan, ing pepariwire dingan po, ining pisambantamo. Pankanita delikado. So, kailangan na pong pinturan, pati itang electrical panel ketang lalam eran, pa po may kompleto. So, pakikuha pong ticket, magkano lang mo, and then, reta pong may kasali ng ticket, kailangan niyong i-remit, ban kanita maligwa mila pong alista at malawusing kaya tamong raffle keng January 10. At tauli na pong misa ini, hanggang babawal dako, agkat dakongan po. Magkabeta mo nga po, gisa ng tamo po ining handa, kening BUB. Ala pong mangan kanita. So, pisalusuluan tamo po itang taunang Santiago. At pasalamat tamo rin po karing kaya katamong polisiya, lalong-lalo na ing hepe ning polis ning Guagua at pepaintulutan da katamo pong idaw niya iting kaya katamong kafiestan,
basta tutukin na rin protocols, face mask, face shield, may laut-laut, mag-alcohol at ita po. At taulindili, patawulindili, takaltapo ko po rin pasalamatan. Hanggang nanupantana, Brother Rolly, nung pansinan niyo po rin stasyon na ng Cruz for the first time, Mika Sulula, after so many years. Try ni pong sulugewa ng Brother Rolly. At then pong kamadero, na ilang misa diya kening design tamo king altar, ining ating mekasabi ka na ko, kalagunan ning design nyo among, malago, manyaman niya nga ako. So, kay ba't na po ning misang tauling misa ning bayong banwa, pamiyakongan po rin, ikarengasinin ba, kanitayo no po kunan. Pero paborentala pa mo po, Keti. Burinong kunan ngayon eh? Okay. At, siyempre po, pasalamat tamo keng bisita tamo ngayon gat panapon, ene po aliwakya katamo uling kabalentaya. Among dakal salamat. Among Ervin, salamat po king pamagmisayo. At bandang tauli po, buri kayong pasalamatan ng metong tao na talagang ekukupas, mamantabi kaya katamo, sasab kaya katamo, manalangin kaya katamo. Uli na anya misasan metong tamo, uli na anya agawa talangan po dening proyektong gagawan tamo ketikim parokya. Ala ko po nga man nun aliwa, nunay ing kaluguran tamong yapong Santiago Apostol. Palakpakan tayo yapong Tiago. Dakal po salamat. At dakal po salamat kaya kayungan, king pamisan metong yu, kaya kami, kim pamiyabi-yabi tamo, anting metong familia. Talaga pong autuan akong apong ambu nandin, karakalyo apagawa amo nga na, alipong ako, uli pong maganakala ring tao betis. Ito po yung araranasan ko, ito yung akakit ko, ito yung pamatutuanan ko po. Ali magaling kami, magaling ngayong fiesta committee, ali po, ala pong katutuan kanita. Yung katutuan, ikayo pong maganaka, ikayong magaling, ikayong anak ng Santiago. May poras po at dakal po salamat kaya kayo. So asahan ko po, kay bataning misa ngayti, pagdamutan tamo po, itang mitatagan tao ng Santiago King B.O.B. May pabengi po, dakal po salamat kaya kayo. Manalangin tamo. Pagkalubmusan na kaya kami, O Diyos, sa mayupayang tutu, ing malugod, ing magluwid, ing biyemi, at sikanan, king kapamilatan dareting banala misteryo, ang kaibat mi pamong gimpanan, iti aduan mi, king kapamilatan ng Hesukristong ginumi. Amen. Inginu manatilia kaya kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, igigpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.
kasalpantayanan, ang Jesus ng edaralan, ibig at kamatayan, ikangalikas santuhan, itong sandalan, kasalpantayanan, ang Jesus ng edaralan. King lagyo ning pa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nun e uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa pukeka, o ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.